Yolah hebat bonang pono. Hebat Pak. Musuh dalam salimu yang rupo. Apa siapa? Makan ang joden. Minum ang joden. Wah. Tidur di rumah den. Aneng kini bini dan angga dua juga pono. Cek siapa ni? Jangan nak baindak pono. Siapa nama kau lihat siapa saksi Lah banyak orang nampak pono. Itu cuma gosip, kasih murahan. Dak den sangkong dah pono. Pagar makan tanaman. Untuk bini yang pulang kan enggak dua. Alu leh. Tigo kapar telah baju. Ama silo dan boka je ledang. Ondewa ang sipono, abe ang cando iko. Makan awa baduo, tidur awa basamo. Bini den angga dua juo, buayo godang ang kironyo. Janganlah Joni wa ang sumbarang tudua. Beko kok silap awak bisa bagadua. Beko kok tidur wa ang sadang bagarua. Adalah bawa ang masuk ke dalam semua. Janang kato ta dorong, munjuang ang godang tekong. Ang sabon tua kingkong, bego dan temba ang jotomong. Ang sabon tua kingkong, bego dan temba ang jotomong. Ande si Joni jangan salah mengecek. Beko kok silap muncul ang adan sumbe. Manakan amua kini dayan mandoke. Kapalo bini ang sabon tua kapalo limbe. Ondewa ang sipono, abe ang cando iko. Makan awa baduo, tidur awa basamo. Bini den angga dua juo, buayo godang ang kironyo. Janganlah Joni wa ang sumbarang tudua. Beko kok silap awak bisa bagadua. Beko kok tidur wa ang sadang bagarua. Adalah bawa ang masuk ke dalam semua. Janang kato ta dorong, munjuang ang godang tekong. Ang sabon tua kingkong, bego dan temba ang jotomong. Ang sabon tua kingkong, bego dan temba ang jotomong. Ande si Joni jangan salah mengecek. Beko kok silap muncul ang adan sumbe. Manakan amua kini dayan mandoke. Kapalo bini ang sabon tua kapalo limbe. Si Kong kira pono. Jam main dang. Kinilah ketahuan ang. Nggak ada Joni, awak mau tata aja Joni, jo bini yang Joni. Motor dalam soma, mana ada orang motor dalam soma yang bini orang kau ni tentu ang. Awak ada rasional ingin bicarakan sesuatu ini. Nggak ada rasio orang. Yang kini muah ke situ. Kamano Joni? Kamano yang ke kantor polisi yang. Oh jangan jadi membenar Joni. Apa kok membenar beko di kantor polisi dia bang? Biar ada membayar 50.000 ke Joni. Aja nih bawa dengan kantor polisi. Oh, nggak bisa. Bako benar itu? Kalau ang tambah 50.000 pono. Ya. Mungkin bisa damai. Oh benar itu? Di dunia kau pono harus berpandai-pandai. Betul. Kalau pandai pono, selamat nang. Oh jadi dan menambah 50.000 lagi? Itu tuh paso pono. Alah utang piti. Kok 50 ya? Lah. Deal lah. Deal pono. Lah.